RVA angai ulenaute Misiangtho te ji thulu noi ban Misiangtho Clare I tang thu hom son nuam ing Misiangtho Clare in tul khat zakhat som kole thum kum in Assisi khua suak hi kum som le kwa aphak in Vuahun to kisai Misiangtho Francis to gain khat lunglut lua hi manin Pasian ading kipiakhia dingin biakna alawm khat to innkuan pihte theihloh kalin paisimu hi to biakinn atun ciangin Francis in nadon hi to ciangin Francis in biakna tawh geya kle paipihin hi muna bang hi dingin ong pai na hi hiam chin adol le kle in nong pan pi na to Pasian he pi na azong ka hi chin dong ki hi to mun pan in kle in leitung gol nop na le wang let na te nu sia in Pasian na sem ding in kipum piak na nei a aman phama ma apon sil te akizem na song man pha te asoi khi azung bul te suak khia in asaw di diat asam tan in puana ki khoi thang ipi khasil in hi to khit chang in Francis in Bastia Benedictine nungak Misiangtho sanga Clare sakhi anu le pa le amel thei te in Clare asam kik ting in hong pai chang in Clare in singlam te len kom in ken Topa Jesu lo buang pasal nei keng na chi san hi to chang in anu le pa te in Clare in polpi sung na se phak san na le gen thei thwang na te sot pi thwak zo lo ding a nung kya in hong cha ki pa lel ding hi chin lamen na to cha san ki ku hi Clare in a hi le hak san na te thwak zo lo chi thada khau takin akipiak zo na le anasem na te in anaw nu Agnes lungsim na ngon la zo be lapin anaw nu zong awuma bangin Pasian na sem ding in hong ki aphi anu le pa te in na saluma ma wa hi manin gal kap hon khat ton pi in atanu te samkik ding in hong payu hi Clare te na convent huang sung atunu chang in Agnes pen nak pi takin sadin aulo pi ma in kai khia in chapi so mu hi to bang in kong khak pi lama Agnes ulo pi in atal kai nau amu chang in Clare in lung kham pataw takin Pasian taw tunga Topa Jesu ki khaina singlam te maya bok sukin lungsim tak pi to Pasian happy na ngen in aum hi to lai tak thakhat thu in gal kap te kai tal zo lo za dong in Agnes gik wat a hi man in gal kap te in achina dingu thainon lo hi to kom ma in apa te in sa layu a ahih zong in asat te thagui ki tat bang in na sa gop in tang thainon lo a hi man in lamdang sa in lauma mau a manlang takin cha san ving vengu hi to chang in Clare le Agnes te u naw in Pasian in amau te akem na te hang in lungdam ko in thu ngen u hi to thu te Assisi khopi sung le akim apam te nga kizel pa in min thang ma hi hun hoi khat anga chang in Clare in alawm pol khat te to kipol na dang khat phuan in Saint Damien nu sanggeya hu hi pua Clare chi in mi te thei amau te in zong khal na le khau takin kisiking na te to nungta in kalson u hi amau te in khedap bul lo in wak koi a nisim kiteng na te bol in kwa ma to ki ho lo in umu hi vai pok khale in na bek in pa wu hi tul khazani somni le get kum in pop Gregory kwa na in Misiangtho Clare a khau ma zong khal na pan so tak na piak chang in ama in ke in mo na pan so tak na kanga na ding ka ki sap hang Topa Jesu nung zui na pan so tak na nga ding ki sam lo hing chin dong hi tul khazani somni le le kum in Frederick ni na gal kap te in Assisi khua sim ding in hong pai chang in Clare in Misiangtho pumpi a singlam te to in amau te amu ding in pai hi to chang in alam tang ma wang khat in thakhat thu in gal kap te man chi pa hi manin gal kap te zong kwa ma bol selo in kile ki ku hi tul khazani som nga le thum kum asi ma de in Clare in ke mi hing in nong piang sang manin Pasian o ne tunga thupa ton tung ta hen chin gen hi alawm te kyang azong
Pasian te to ton tung hi ji akwa ma chadin imangil ngei lo ding thu pi pen hi ji in han ron den hi Clare asi ciangin Saint Damian hana ki vui hi Misiangtho Clare pen min nan na te a hu le kho hun hoi nga na ding ong hu Misiangtho in ki cham te hi Misiangtho Clare o ko te ading in thu hong sak tan